Sibonga Nkosi Musa okade kukhulunywa ngawo osondezile kuwe wasabela isithembe sasezulwini. Amen. Elinye ilanga Nkosi wake wabuza amadoda wakade kumhlangano kaJulayi emzini omdala wawusondezile ubasondezile obaba ngaleso sikhathi wabuza amadoda esekuthile suphelile umhlangano khona imihla Nkosi la kuwothiwa khona wawusuthi kuwo njengoba uJulayi suphelile senzobuyela emakhaya uma benibuza abantu noma nezingane zenu ebeyisele emakhaya ukuthi beniyonzana kuJulayi niyothi beniyonzana uthi indoda endala umvangeli umgqamo wayixoxa le ndaba emzini wakithi enhlanzini wayijwayela ukufika ngolosihlanu ekhaya ahlale nobaba omzalayo aze ahambe ngomsombuluko bexoxa indaba kaShembe. Ngangivame Nkosi yezulu nomhlaba ukulala naye ngenhlanhla okunye bese ngicosha. Uthi wababuza Nkosi wathi njengoba umhlangano usuvalile lizothi la kuJulayi beniyonzana. Uthi Nkosi waba usushintshe ezintathu wathi okunye ngizokugodla ngoba kuyimfihlo kaShembe. Wathi okokuqala manje lapha kuJulayi ngisuke ngizogezwa. Wathi okwesibili manje lapha kuJulayi ngisuke ngizokwamukeliswa. Uthi wathi okwesithathu manje lapha kuJulayi ngisuke ngizohlolwa ngetest yasezulwini. Ithi abanye bayayiphasa abanye bayifeyila. Ithi walinganisa ngomakhokhoma mthetho. Ithi wangena Nkosi umbethe umzimba wesibili. Wathi kuye namhlanje inkonzo izophathwa ngomakhokhoma mthetho. Kwala iphatha leli khehla inkonzo la iqeda la isheshisa. Wakavamile ngesikhathi sikandalozini nangesikhathi selanga ukuba inkonzo iphathwe omunye umuntu babe iphathela umhlangano uqala uzuphela. Siyakhumbula uNgalozini esukumisa oshinga athi sukuma shinga usho ukuthi wabona naphi noShembe bese mhlalisa phansi isukuma inyanga ezulu iqhubeke nenkonzo. Naye umthetho wayethukile ukuthi namhlanje kwenzeke kanjani ukube entabeni ithi Nkosi akube yimi la iphathi ikhehla kuthiwa la kuthefula uthi ubaba ongizala umntanami ngangikhona ngalosuku. Uthi la iphatha kuthefuya ngishesha la ibuyisela kumnikazi esisukuma inkosi yathi vala inkonzo emthethwa wasukuma umthethwa wathi naye nivaya inkosi inkonzo ukhona ugoyoko. Wathi umsebenzi wokwenza itest yasezulwini. Uthi nomakhokhoma uyiphasile itest. Uthi ubaba yaphinda yasukuma inkosi yathi makhokhoma vala inkonzo. Uthi lasukuma leli khehla ikhona inkani yasezulwini badabasha ikhona futhi inkani yasesihogweni. Lasukuma leli khehla lathi ngeke Nkosi ngiva inkonzo ukhona uNkulunkulu ufuna abakithi ngibakhiphe ezulwini bathi ngiva inkonzo kuba. Uthi ubaba yasukuma kwesithathu esimhafa uthi zabamba amakhanda bayazi obaba bebekhona izolo ukuthi lelazi lelihafa kwenzekeni. Uthi ayisimhafa yathi ngikuvala inkonzo umthetho uthi wasukuma umthetho wathi wena Nkosi awungezi. Inkinga Nkosi awungezi. Ngithi ngiva inkonzo itabeni fawuva uwe hayimi umuntu wasemhlabeni ngikhipha obabamkhulu bahlala phansi uthi hambe sisukuma inkosi
ulanga phuma sikothe wayiphatha inkonzo wayibeka past 4 yiphi le kanti kwakuthiwa akevalo makhokho wakuyitest yasezulwini manje emhlakanweni siwenzo bhala itest yasezulwini uthi okwesibili manje emhlakanweni lisuke nizogezwa uthi wakhuluma ngalolo suku ngoJakobe insizwa kaShome yasendulini enoThigene ithi uJakobe wayenenyanga yakubo ngesikhathi sikaBabamkhulu eyahamba yaJakobe yathi nami ngiyafisa lobo lushelo ithi yafika ephakameni yangamfica uBabamkhulu yaze yamthola eJudiya esemhlanganweni manje lapha nizogeza sicela usigeze kusemakhosi sicela usigeze nyazisi uthi yase izwa inkosi ukuthi uJakobe uyeza uza nalenyanga wakhunda uqhekele inyanga uthi wathi ezofika wasemisa abantu emasangweni wathi batabane ngicela nisenge inkomo nisenga amagula amathathu obisi kunabantu ababezayo bangazi uThixo ithi asengelweni lamagula ithi bathi bese besangweni esithi Jakobe ngena wena kodwa inyanga le ayingene ngesibongo ngoba yona kusafanele igezwe manje lapha ngizogeza ithi ngiyafisa ukunikhumbuza usho njalo baba uthi ngiyafisa ukunikhumbuza ukuthi uma unini lapha emzini kaShembe ithi uma umuntu ekhuluma indaba ongesiyi kaShembe ithi lo uNkulunkulu walomuzi akayeke ukumeka icala ithi ngcono uma senilapha umuntu engayazi indaba kaShembe athule ayekela abazoyikhuluma ithi akukhulunywa indaba zasemakhaya ithi akuthethwa amacala ithi wonke lo muzi uNkulunkulu wawo unamakhono uyakuzwa uma ukhuluma indaba ongesiyona yalapha ekhaya unkosikazi wakithi ethempelele eNkandile ogane kaMthembu usanda kubona ingilozi kuwo lo muzi uthi ngaphuma ngikhishwa isisu ngathi ngiyabuya ngabona abantu abathathu ngo1 ebusuku uthi ngathi hawu labantu abahamba inyawo zabo zibe sebonobani uthi ngathi ngithi ngiyalandela ithi bavula amaphiko bandini ma ukhuluma indaba ongesiyo kaShembe kulomuzi uNkulunkulu walomuzi akakuyeke ukubeka icala ithi wabe sethatha lamagulu babamkhulu wamthela lenyanga wayithela wathi ngiyageza ukuba ube kulomuzi ithi lo muntu ngimgezile wahlala lapha emhlanganweni ithi ubengcwele kodwa mayesehambe emazweni akubo mhlawumbe uzobuyela emthini yakhe manje lo muzi ngizogeza manje lo muzi ngizokwamukela manje kulomuzi ngizophasa itest enhle yasezulwini uthi ngithengona yayibuya lenyanga yathi Nkosi ikhwama zami zezulu ayisasebenzi uthi ngase ngithi umfana wami wezulu akekho usesikoleni eshuka lozinde ayilingananga nabasemhlabeni umthetho uthi ngase ngibona ukuthi kusho ukuthi lo muntu ugezekile impela masilapha bantu abasha sizogezwa mawuzokwenza into kulomuzi engenziwa uthi Nkosi uNkulunkulu walomuzi akayeke ukubeka icala ithi mawungakwazi ukukhuluma indaba kaShembe yeke ngcono vele uthule ungasho lutho udedela abazoyikhuluma kulokuthuka abantu kulomuzi amen sengcina Nkosi ezulu lomhlaba angibonge Nkosi ngibonge into eyodwa ukuba insizwe engizala isesandleni sakho ngoba ushilo Nkosi usho kubefundisa wathi ambani nimvalelise ukwenza ngoba nina ngenza ngibona mina ngizohleze ngibona ngula eduze babuya bangihlebela Nkosi wathula eduze kwami ngizohleze mina ngibona ngoba ula eduze kwami ngibonga lokho Nkosi yezulu lomhlaba angehle Nkosi yezulu abantu baningi khula ingazulu ezulu bengaleta amen.